Çerçim! Hakikat! Çerçim! Hakikat! Çerçim! Hakikat! Çerçim! Hakikat! Çerçim! Hakikat! Çerçim! Bizge! Nizam gerek! Bizge! Nizam gerek! Bizge! Nizam gerek! Екі қоларды çoğu кідіртіп танысайыз, елге дух береміз, низамға дух береміз. Biz бұл жақтан bir саяси партияның, же bir саяси күштің талабын талашқан келген жоқпыз. Қырғызстанда бір ғана нәрсенің диктатурасы болуш керек. Ал мыйзамдуулуктун диктатурасы, туурабы? Туура. Ошон үчүн бизге мыйзам керек. 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 Буларды бийлик көтөрүлө, кимге мыйзам керек? Бизге мыйзам керек. Колду бийлик көтөрөбүз, бизге мыйзам керек. Колду бийлик көтөрөбүз. Турабыз, анткени ушундай бир жарандык бир платформа түзүлүп жатат. Бул өтө жакшы. Анан кийин мен айтмакчымын дагы бир кошумчалап. Ушул жогорку кеңешке бара турган партиялар эгер өтүп калсаңыздар